Hallo daar, welcome back to the Learn Afrikaans series, the perfect beginner's course to learn Afrikaans. Last time we did skryftekens, diacritics. Should you want private one-on-one lessons, worksheets or more, please visit our Patreon or follow the link below. Do subscribe if you enjoy our series. Les 37, in die kombuis, in the kitchen. We continue with our vocabulary series. Let's show some words and then some sentences using those words. Make sure to repeat after us as we go over the words. Let's begin. Kombuis, kombuis, mes, mes, vurk, vurk, lepel, lepel. These are all examples of eetgerei, eetgerei, eetlepel, eetlepel, teelepel, teelepel, paplepel, paplepel, soplepel, soplepel, spatel, spatel, sif, sif, eierklopper, eierklopper, of net klopper, klopper, klitser, klitser, glas, glas, koppie, koppie, of beker, beker, teekoppie, teekoppie, koffiebeker, koffiebeker, bottel, bottel, waterbottel, waterbottel, bord, bord, bakkie, bakkie, kookpot, kookpot, of net pot, pot, pan, pan, teepot, teepot, koffiepot, koffiepot, of net pot, pot. You'll notice it is a homonym, as we've already shown another use of pot. Bottel oopmaker, bottel oopmaker, blik oopmaker, blik oopmaker, snyplank, snyplank, skinkbord, skinkbord, asblik, asblik, vullisblik, vullisblik, pepermeel, pepermeel, voorskoot, voorskoot, yskas, yskas, oond, oond, vrieskas, vrieskas, stoof, stoof. Now let's use them in some sentences. Kan jy asseblief die borde neem en die tafel dek? Kan jy asseblief die borde neem en die tafel dek? Ek het 'n nuwe waterbottel. Ek het 'n nuwe waterbottel. Daar is 'n pot op die stoof. Daar is 'n pot op die stoof. Gebruik die skinkbord om die koppies aan te dra. Gebruik die skinkbord om die koppies aan te dra. Skep vir jou van die oorskiet in 'n bakkie. Skep vir jou van die oorskiet in 'n bakkie. Die potte en panne moet gewas word. Die potte en panne moet gewas word. Gaan kyk in die yskas. Gaan kyk in die yskas. Vir die koek het jy 'n teelepel sout nodig. Vir die koek het jy 'n teelepel sout nodig. Kry die messe en virke reg. Ons gaan eet. Kry die messe en virke reg. Ons gaan eet. Next week, in die badkamer, in the bathroom in Afrikaans. Should you want private one-on-one lessons, worksheets or more, please visit our Patreon or follow the link below. Do watch this video again to study effectively. Baie dankie. Sharing, liking and subscribing will help our channel a lot. Comment any questions below. Bye.